Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha leli khasi leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, akuphi ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzothola zonke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke nje wakho nje usicindezele laphana-ke subscribe kumahhala, akubizi mali. Udaba-ke ngilethele lona namhlanje lithi-ke sekungene laphana imibiko yokuthi kulimale abagibeli ngesikhathi amabhasi amathathu athwele abalandeli be-IFP ethola ingozi endleleni ebheke emabhida. Abezimoto eziphuthumayo bathi kukhona abalimele ngokuhlukahlukana futhi kukhona abasaleleke phakathi, bayisishiyagalombili-ke abaphuthunyiswe esibhedlela. Kubo kukhona oyedwa osesimeni esibucayi, kodwa ayikho imibiko yabashonile. Lokhu sekuphazamise ukuhamba emgaqweni u-N2 ngaseGingindlovu. So mina ngizokucela kuwe laphana ukuthi ungene ema-comment section-ke ufike ubhale ukuthi ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke leli-ke, bese ucindezela no-subscribe laphana, subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, yakho uzothola zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli.